Kahinyo Trap Youth Council HYC kalas dang ya kakela kabaar hakaban let yalap syaki school na kabentaban pensol to ek jings ni jingma u drugs bar haka ar pusaw tarik risau arajar pusaw la penlong ek jing emerging mod Hamaulai Christian Secondary School. Hakani kesengi lay don lang do Vice President KHYC uba don bok lang Carling do ubre u President KHYC Maulai Circle uba Rhembor Saiborn General Secretary uba Arup Pasa Founder ke Alive Again Foundation ubla kerni menshua how drugs but kelapat u noi lam lenti ban kiar nau new jingdi penbuat. Na lor kini lem kiwe pat ki dekat bat ki noi lam KHYC lay don lang ru da ki no hikai lem ki kena pulih. Kaseng hi kumbalong hakini ki kindia senem ladep. Ni ladep ya kini campaign shua banwan ketu plan covid nrei new bok no ba kawan ketu kerja jimpang covid kadai kapor ya ba lockdown su sa lockdown ya ba mla su ban lech nestai ni nahaban penkut no tang si tempor ya kini campaign ke jongi hajing siang ladep untuli ki school ang ne pos no mulai ya ba sakat tu kini tuli school ni bisa melala pendep bat ese hakani kasin mentas mentenan panong bang yo biang sisin banian haki school her ban yala persyak ya nujing sniu ba nakta ya khun samla gidungi ya khinarit ya kilonging kilong sem ya imlang salang bat kham tame ya kajat berudi berkuin na kaliang jong sen HYC katu kani ni kwa ban pau ya jingsya habe dei bat kani jing drugs na kaliang kaseng ni sotu syai ba uniu jing di Singapore Hakislong nakta i kena school i kena college wat i professional umsum lama show ya kebangi so thu syai ba lada kadang ye long kum ni klem hikai ya pi kena di bahab hapo ka jing pet jong mi pa jong school di bahab ru hapo ka kerdan ka ba ka jingmu tu berkhat jong hi kadang rum batla ban syak pengop kanu por na kalian kesel ni semua dabram ladang imla panai hari ni so thu syai ya kini kuai pat hai bori berit dibangi ngi ya ni so thu pa bon na pedang jong kin so thu ya jing sniu ka jong ni jing di kawai ngan kwa ban kali mat jong pi kalong ba hatu hila ju snow sumpang drugs ya tip ulong ni jing di sniu nu bahang sniu dai de sisen badai besniu ya ban sutu ba hidai ban kiang lai lum nai wa mdei ban ong ba in persyang namar ba sisen la persyang sisen langat kawai ke ba ta ai kena de kalong ba hakajing bam sutu hakajing bam yo jing kai ba biang jing kai laiem bam yo jing kai na school ese gidan school ko kai ese hakajing bam tip bunsin ngila ban bakla wat ngi baheru wat hi bareru ngila ban bakla tinang ni syakmat ya ban sutu syai ban lada bi sutu ba udrops ulai busniu re hiri ban tipru ki ai regila ki ba uniu jing di ula ban hakmat jopi ban penthame ya bi lese dakilat ginti ba binum sutu kumno uban uniu jing di lese hakajing eu jong itu gi bala ngop gi bala sangop hapan sutu ya kata ba udi busniu hudu kata nama sisin wa hilama kajabing jong hi kamlong shu kajing mon jong berkhat jong hi kamlong shu hanai hin su thu tang gani koi ba phim kwai shu phim kwa me thik tang ini jading di busniu boleh pitim gimana ni school jupi benda tau boleh bagi kai nampak ban seneng nampak kan nampak drop saya ya boleh tadi ko ki kena ki badon anjing pulih kok mau ipi kajat menreu dan nekas tiet ke jauh kajat biji polong jangan betul ya lalu jauh pun dia pilih no pasuk leran bat sa pasuk deh di ngaku apa kau ipi kajiman jongi hande kalong hadir banglai hate po ue Malaysia chong hai kia Malaysia chong hai hai yang berfat ue mau chong parking soai
sugi to lang ha Song ha ying dorba kia beli jungi ki song ying dorba mana kan dang hep dorba ki ki ni snow no par kadang kare ko sudah be snow layak keren bah postit jungi lai nak ngun lajot nama balang mau hodros snow cũng no số tiền đây số chia cái mặt đến đây lay là kita percaya pada dunia dan kat mana ha tim đây kadang nombak lay kadang salah kadang macam dia dunia lay lah mana jual sat sekarang lah ada tol ada lay lah dan sekarang ngor saya sebom di kuat begini kisi poro kini nyong lan hantai bagi lay lah nam nona hidup kuat niruk nim kuat itu tahu bang ong ipi ngamar bakal lajot kejai penriu kelajot di melangsalang ni soal berpenuh pembe iblis suriai kapur berkodor namar bang iru tip kini kayak getet kayak news lailat mut kemud lajot apa lajot ngawang mana habajok kayak uniform pilih no hasu tinggi lo lajot kejai penriu niwan hane banikai bangin hapan sulah nah orang tengah way kayak choice ngide dunia uksai udah mapiki hab kibaret kino kai upat ba chung jat penreu udah uksai habalajot ngiwan banyalam bakumno banomjon pingitep bapiwan haskul ban madeng sta udah orang jingbe habawan sta pio jingkai mi best hikai ni em sebut ke subjek health education ni. Antara yang tu hikai bahaya berkaitan. Kumlo pengin sumari kemek kepala. Mo nanduk kebang ke exercise. Kedem dah. Tiga kebang nak lawan orang pi help beren. Pi om jadi. Tiap jadi. Bikin mau. Kita ni MP ini bikin mau. Kibah kerta jempi. Kila ini iyo. Di diri nanda. Sebenarnya kamu start di bawah juga sih senang semua juga cerita. Kena orang kertas jadi lembut. Diberi secret, dikiat loh. Toh, kita sih lihat yuk kita. Hah? Bawa sekarang toh. Mana? Kita lembut. Wait. Raja, boleh? Oh ini pak. Kunden terbaik. Oh. Kibai je lah di kimtre ban kita. Kibai isi je lah di kita kena kibang kamu ni. Kisi lah di kita ya we shikarmo pio mana. Kita ya we raja yo kai ni. Isim yo beri isim sikrat. Isim ni jadi ya kita terka. Begini isi je lah di. Dei kibar dan kibar komedi kena kibasan kata kajikem sa penlon yaw taw number 3 lakh. Dibuka penlon 3 lakh saya dibuka reduce na kita number. Reduce ay penhiar na ni duna no yaw ni number. Ting kay ka mga on help bare. Hapden kajing ko na jogi yung drops. Nani to ini asusun ay. Kidon kiyeng san. Kiba bitem kim juta syu hai pibitia ai men men ya dan juta bạn nó vậy này bạn mà lo hay sang cái bạn bà đi công đêm này cái đó gì mà kiếp thia syu hi pibitia ai thia syu long thia pulu thia bot plan thia mereka kerikana tugas standar boy ya itu buat kita terkan di kacing penolong iki bantian kalau mbak kini mana instan P1 school pemain instan P8 itu itu di mobil hari kini kita drop out istiqomah kita kita isi lagi kita drop out no hari kita ini lagi bagi pokok instan banlong babu sehat
kemudian di main tama, banyak officer, banyak doctors, banyak MCS, IS, kiwan je school. Anda ada pernah ni kita saya 11, 12, let's say kita pergi school, pergi college, pergi tak. Hari kita isi, kita good beli lagi yang sudah. Sosi banyak yang kita lagi kena, kita lagi kisnam ro, dan beberapa himes, kita lagi kena memulai juga. Dah kisnam kita lagi tiada pengorbanan. Dah kisnam kita ayu do. Nama balai kijit di Rosnew. PQ nak klasik 7 to 8 endai. Kancing snew do. Kalong entah kita di mouse dan. Ngidon kam bagi sedang memperoleh kebahaya di putih. Henry yang jisnew te yang. So, dia betul kita. Nama apa sisim popular kita kan peluang yang kembali ke jompi ban kuat. Ndang kuat. Pada miyok tak kuat tidak no. Tu. Ngiwan dia ban ikai. Nama bidang kuat bidang subah. Ngim kuat. Ngi di tentang ngi pendon di kepuat. Ban om ban. Ni selek saya kawin isno. Bangi kuat. Bangi sandat no. Yang kejinjat jojat ni. Ngidon kami yang ketiga monthly tudian joki school teachers, joki nosional, joki pembun balang, nong ialam jok haki pembun balang atau terkait. Kemarin itu balang ini lah panjang persya, nado kali kenti ke pemerintah. Ini sekarang ba udau drops unomio banang plus nak tidak seka full 5 lunch. Pembun kicing kan, ningkong porang di kerja sukun temat. Biang pisah, biang perlok mah, kumi ngop iki perlok porlok di school kumi dan ke school siapa pensoi iki perlok, ni pensoi perlok ang penuh kan iki perlok tu, kadai nakamon najom kuat iban mat tip ubusnim, kadai limba ke hostel life i bang ngop, yo drugs tu first bang mat yo drugs hadin arpnai ng puli school kama pendap syu, ng puli tang arpnai kelas 9 ng pet no, ada sepo sikim ng pet nesting wan shilong, ba tahu beri apa permana drugs yang tak apa hostel ru ni pulih lang maju tempat sih kan ni salang beri nampak butan uyak no drugs mungkin overdose tu jemu kami tu ini no udon hiu drugs apa plak yang sesuai kat tas ni melang pendap kesini mulut tahu drugs ngambil lah di sini show kamet kamsha show kejemu perhat kelapet tak jor mengansong sejak ngamne show mengan pulih kot kamdan syu kata concentration mengamon concentrate kot mah pulih ngamdan syu kamon gige ngamban sing ap thok si ngam phak pisai ngas po wajar mang ti goi anda phak pisang song le train ngabu koi kali ngal si po silburi ngam phai si po sam na sam ngabu koi kali ngam po shulong kidon ki perlok ki bagat ki pos na 2007 2008 dengan luat jengut nanti ngampan jingrap nanti kisah pediang ningkong kisneng bakri ki Jumat muncad bumlong ngibung langop misutu ngap langop menlek langop tampakan lapatai ki sesuatu semua hap tiki serap sayun thiet nang ayo di utah na asngi ani ke semua aram long beri boleh kai football barang sutang lek kai kajing jiran kamat don perkem kat nu cingaram kolong tu entrai kajing muja kajing songshit nak kena dak red kerta layak limba drugs poi gapor kat barang he slam he kerta apa ki perlok kidang guna kecing it ni masem kidang guna ki bahin bahasem bana cengai kreatif bonong sang kiar mandalit mangasing yuki musmo tunat pada kali kendu iki nak keren sudah pilih pemon syuk syukuran tamadap long itu ba kila aslang berbu distance tengah berkreatif mengenai drug addict de suki ngapai hadong matau kat kejimpun perlok mangam sua sedang berkiat di perlok di tempat ngop yu drugs sedang berkiat ni temperat kena bagi drugs bela ngop balik banyak tengkat don pisah mangat labut yang adam don mangang labut itu ngelong kita kepoi kepor ba kiwan kicing man kasni kicing kadon ba kamdan ta bisuk ando di si or relief tam tu sepuluh kasan me ta relief atau that attention biang mang tas bijan mi ngan yo pisan nei ngan arrange ko pisan nei ngan arrange ko drugs nei ngan yo kamdan kana no kata jisuk ban ong ba takalaw mo song ba drugs the way ni balong boss ba hindi kan ba mai jisuk
ni bang nila ngop ni suku ha kum isneng mi pa mo suat dua yu play panbor no play men lat ni muslim dengan insting ni la man ki bhai masar ni net kita jingkran dari kumentanga par layat ingba jadi muslim ka tu bro kadi tang ngajing dua ni salah kata unde open dua ki paskon open dua ki bhai ne open dua mi pa kadi jing dua ni masih mo jong ni pras neng aklat yu play ada pras neng akan mau yu play Kapor makan mau boleh ngapain kucing gue yang di sini setengah ayo kucing erap. Kalau mau orang miracles happen dari kata itu, betul berapa kali dari itu kucing gue ngapain suka sini setengah, kayak mana gue, ulang. Dia kumunta kabarangnya isni, kabarangnya isnam. Kani battle kucing ini munta, kucing pun kucingan munta life kucing apa. Ladang bakla ka decision, ladang bakla decide entar muli mengalami kena mengalung mengalai semua. Ki problems hajing im ki one. Kumba ong pareng, there's always a solution to each and every problems. You have what in solution. Mundai bawa hajing di kiat, hajing di ini jisni begini rupa kan solve your problems. Mantas ni kan solve la shay kala increase the problems. Nakawai kala art, maka art kala life. Kan poi saka health problems. Jadi main thing ba nga yo jing ikai but na ba kaya rap shisha ka it works then kada jing doi man ka slim man ka step na king at pan no break kumpisia kna am student karang dai ka por kidan sports special kai football kai cricket in basketball pila kai games mo nang Punja concentrate by the games. What nung sultanat di muki ong di kita sedang raja syukar sundang sedang di wat sultanat di brokai. Nasa kata amen. Ong mata tidak kena di suku. Anda tak boleh kata di lain kau suku sini. Kompisiat yang berada di sekolah macam sekolah bopun kena pada mengapat jadi kita tam seneng kini kepa pep sekolah nak seneng. Kita kalau sedang berbong sekolah singa-singa sultanat atau sekolah sultanat. Kecingkran kecunga kalau ka what yale kata what you persiam what you ni ai kecing seneng na mata na school amdai tangi pise ki boy na adong tahu kren seneng ba pimdai ban ombang in experience kai sisi kalau kuno kai kecing seneng pio part snapfu what the experience part sin mo fila experience fila pun boy jinjot Om sundang mendak kentai la pun ajur kentai badi bapa kilo kam kai ka life ko jompi ikmi pa jompi kai pi om me ka to ka life to kinong brio long he sa ski om dei ko kiwe ban shushong kai ka la da surok e mi pa ni i je kun ta kom sin Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya